Čuveni nemački fudbaler i srpski zet Bastian Schweinsteiger, 40, konačno prekinuo je višemesečna nagađanja o svom braku sa Anom Ivanović, 37, nakon što je uslikan na plaži u Španiji sa novom partnerkom. Paparaco fotografije koje su obišle svijet pokazuju bivšeg fudbalskog asa kako drži se za ruku sa misterioznom plavušom. Čime je potvrđeno, ljubavna bajka sa proslavljenom srpskom teniserkom je završena. Njegova nova izabranica zove se Silva i dolazi iz Bugarske. Prema informacijama nemačkog Bilda, Silva, majka je dvoje dece školskog uzrasta i trenutno nalazi se u procesu razvoda. Iako formalno i dalje je u braku, Silva i Bastian navodno su već mjesecima u emotivnoj vezi. Njihovi zajednički trenuci na plaži na Majorki, zagrijaji, poljupci, osmesi jasno govore da je reč o ozbiljnoj romansi. Silva i Ana žive slične živote, deca im idu u istu školu. Zanimljivo je da su Silva i Bastian upoznali se upravo na Majorki, gdje oboje borave zbog školske obaveze svoje dece. Naime, Silva i Ana Ivanović šalju decu u istu školu. Upravo je to mjesto bilo prelomna tačka gdje između Bastiana i Silve planula iskra. Oboje deluju dobro raspoloženi i zaljubljeni. Nisu skidali ruke jedno sa drugog dok su ležali na peškirima na pesku. Grlili su se, ljubili. Prema našim saznanjima, ova afera Bastiana Schweinsteigera sa i dalje udatom ženom traje mjesecima, navedeno je u Bildu. Isti izvor tvrdi da Bastian provodi svaki trenutak sa njom, kao i da su se upoznali na Majorci, gdje njena deca idu u istu školu u kojoj idu i deca Bastiana Schweinsteigera i Ane Ivanović. Tu je bivši fudbaler upoznao Silvu. Schweinsteiger i Ivanovićeva tamo su imali zajednički dom, vilu koju Srpkinja je kupila još tokom igračke karijere. Nemac se iz kuće prethodnih mjeseci odselio, a u međuvremenu zbližio se sa Silvom. U jednom trenutku postali su bliski nekoliko mjeseci kasnije. Uslijedio je rastanak Bastiana i Ane. Schweinsteiger se već iselio iz doma, putovao na romantično putovanje sa novom partnerkom u Maroku. Prethodnih godina Bastian uživao je na putovanjima u Maroku sa Anom, a sada je tamo sa Silvom, rekao je on. Nemački mediji tvrde da Ana Ivanović nema nameru da se pomiri sa Bastianom, a s obzirom na njene promotivne aktivnosti prethodnih dana i nedelja, očigledno da okrenula je novi list. Nakon što su u javnosti isplivale priče o njenom rastanku sa Nemcem, Ivanovićeva pojavila se na nekoliko svečanosti, a posljednji put javno je viđena pre 2 nedelje u Ženevi kada je igrala na revijalnom meču u okviru tamošnjeg prestižnog turnira. Nekada najbolja teniserka sveta i osvajačica Roland Garrosa nije se oglašavala o rastanku, već je svoju energiju kao i svih prethodnih godina usmjerila ka brizi o deci. Ana zrači samopouzdanjem i osmijehom, ne ostavljajući mjesta sumnji da emotivno je uzdrmana. Ana i Bastian upoznali su se 2014. godine, a 2 godine kasnije krunisali su svoju ljubav raskošnim venčanjem u Veneciji. Bilo je to tačno na 2. godišnjicu Bastianovog osvajanja mundijala sa Nemačkom. Njihova ljubav bila je pod budnim okom javnosti, ali i primjer skladnog odnosa u svijetu sportskih zvezda. Zajedno su prošli kroz brojne izazove. Ana zbog Bastiana preselila se u Chicago gdje im se rodio prvi sin. Kasnije dobili su još 2 nasljednika, a njihova porodična baza bila je raspodeljena između Amerike, Austrije i Španije. Schweinsteiger često je dolazio u Beograd, posjećivao košarkaške mečeve Partizana i uvijek bio toplo dočekivan u srpskoj prestonici. Međutim, iako su uspevali da svoj privatni život drže dalje od skandala, pukotine u njihovom odnosu počele su da se primećuju krajem prošle godine. Rastanak Ane i Bastiana, iako bez javne svađe skandala, definitivno označava kraj jedne ere. Njihov brak trajao je skoro deceniju, a iza sebe ostavljaju 3 dece i mnoštvo zajedničkih uspomena. I dok Bastian uživa u novoj vezi sa misterioznom Silvom, Ana se, sudeći po posljednjim javnim nastupima, u potpunosti posvetila sebi, deci i karijeri. Izgleda da su oboje odlučili da krenu dalje, svako svojim putem. Ljubavna priča Ane Ivanović i Bastiana Schweinsteigera dugo je delovala kao savremena bajka. Ona šarmantna, elegantna šampionka iz Srbije, on legendarni nemački fudbaler i svjetski prvak. Delovali su skladno, nenametljivo, a opet moćno, kao 2 sportista koji su savršeno uskladili svoje karijere, ljubav i porodični život. Zato je vez da su se razišli i to u tišini bez drame pogodila mnoge njihove fanove. Njihov razlaz nije došao preko noći, ali se dugo šaputalo da nešto nije u redu.
I dok javnost nagađa da razlog za razvod bila je preljube ili emotivno udaljavanje, i Ana i Bastian imaju jedan zajednički stav. Deca su prioritet. Njihov porodični život bio je stabilan i van očiju javnosti, a to se verovatno neće promeniti ni sada. Njihovi naslednici, 3 dečaka, odrastaju između nekoliko evropskih gradova, a roditelji se prema svemu sudeći trude da im obezbede kontinuitet i sigurnost bez obzira na razvod. I dok Schweinsteiger u šorcu i naočarima uživa na španskom suncu sa novom partnerkom, Ana elegantno kroči ka novom poglavlju svog života. Razvod nije kraj, već možda novi početak za oboje. Njihova priča bila je duga, stabilna i tiha, a tako izgleda i završava. A šta vi mislite o svemu ovome? Da li je kraj došao iznenada ili se sve nazire već neko vrijeme? Pišite u komentarima, lajkujte video i subscribeujte se na kanal. Hvala što nas pratite.